gusanga hariya yo tugende karibu cyane brother umusaza yashitse karibu cyane wa karibu cyane papa umuhaye Yambo. Karibu cyane, karibu. Ego, karibu cyane. Karibu abanyamakuru bahageze. Abanyamakuru twahageze. Nagira vuba tumujane hari ahirya atubwira amakuru. Karibu cyane. Mama Dogo ari kutamuzanye. Gasekebuye. Mama Dogo ari he? Ariko nabase bukwega kiyoze. Umusaza twari tumwiteguye akaba yahageze. Yahageze. Akaba afite inda nini. Yagize inda nini. Yarushije abahungu biwe. Papa, tugenda hari yagira tumuganirize bukeye. Ahuye n'umuhungu wiwe ariwe petit frère hano. Yes. Nyagisube umwishimiye gute? Cyane neza cyane. Rahira. Kuko mubibona ndi kumwe n'abantu banini babiri bampagaze iruhande. Ninkayesu cyage bari bamushize hagati y'ibisambo bibiri. None naje mwashize hagati barabazi ndashaka mutwibwire nubwo babaza ko hari umuntu ugiye gukora subscribe kuri izi channel ariko atabazi. None ga reka nguhereho papa witwa ndewa? Nitwa Bisetsa. Yitwa Bisetsa uvuye muri Amerika. Hameze gute? Hameze neza. Rahira. None wokwifuza ko naje njayo? Yeah. Ninde tobyifuza. Mfite umwanya wo kujayo nje nta kibazo. Aho none papa pianiste pa Mudogo mwitwa bande? Kera gabivuze Ndiso. Witwa Ndiso? Oya Ndiso wawe ndi umuvyeyi wawe. Uri umuvyeyi wanje. Aho kubandi bazoza bakwita gute? Ise waide. Muri kumwe na so waide mbahaye ikaze cyane. Amazina ni yayandi bazwe sindahindura amazina. Turahindura. Ndacari birindwa kwizera Aimable. Papa Mbabazi. Twaye ikaze cyane. Nakoze. Mukaba muturutse muri Australia hano nubwo utarinjira neza mu gihugu kurabona bimeze gute, situation imeze gute hano kurabona ariko cyahindutse? Ndabona hameze neza. Abantu barakeye. Ndikubona hari ibintu byagiye bihinduka byinshi ntasize hano ariko ndikubona bimeze neza cyane. Mbere yo kuza wakoze practice kuri piano. Yaraza kutubwira. Wakoze practice kuri piano. Abantu batari bazi bano uyu muhungu ni uwuyu. Nawe ni umucuranzi. None naje ndi uwuyu. Naje ndi umucuranzi. Rubandi tworoshe. None bitegeki. Numvisha ibintu wazo ucuranga cyagihe ndahumigwa. Kugiye kutumara turajaye. Ako ndatekereza ko ntaje gucuranga hano. Waje gucuranga ariko gakere nakonye kuri afishe. Ibindi byanzanye ariko gucuranga ndikumva ntabwo naje gucuranga. Tuzacuranga. Sinzi wenda nta sente gawaze nyine nari gucuranga. Iyo tugiye turayisanga kuwa gatatu tuzoba turi kumwe mu gatatu. Okay. Turakwiteguye cyane. Twitega Imana twese hamwe gusa takindi. Yeah. Papa, twitega iki watuteguriye kuri piano? Naye nkuko wabivuze twaje tuje gucuranga. Hari urubanza twaje. Akumvaye mama bacu. Nizo gucuranga nazo birimo. Nyine nitubona piano tuzacuranga. Wewe na Pa Mudogo ninde muhanga gucuranga uzubona akurusha? Arandusha. Oya hari umuntu wambwiye ngo piano ya kabiri nategere video yawe uri gucuranga piano ya kabiri ndahumigwa. None tuzofata amasomo. Reka mpamagare ba mukecuru nabo bagira ico badutangariza n'abasokuru kuko iminota ibiri gusa. Oya mugume hano. Ko wasize abandi banyamerika. Nabahamagara muze tuganire.
bose nibazi ni famille ibitangaza mana wakoze baturizi intambara zikomeye soko nguhaye kazi kuri Rabagirana na kaka Imana yoheze umugisha cyane mwaje gutega umuhungu wanyu umufite ibyishimo bingana nka gute twaje gutega umwana wacu wabuze ngo umuhungu wacu yego n'umwana wacu w'umuhungu niwe twaje umugabo kandi umugabo ufite abandi bana nawe none dufite nabuzukuruza yego tugiye kugera ku bumyira iyo n'ubuvivi ndetse no kutujende nubwo ndatungo none ga ibyishimo warubajije ni nyinshi furaha mu mutima asante cyane kandi ibyishimo hari igihe umuntu azabigira ukarira kandi ukarira atari ukuvuga ngo ni ukubabara ahubwo ari ibyishimo cyangwa ugaseka cyangwa ukabura n'ijambo uvuga abantu bakagira ngo none ntuzi kuvuga ukamugwa mu kantu gusa kubona Aimable ubu nyine n'ibyishimo ko numva iri furaha gusa mu mutima nibuka ukuntu hano umunsi agenda twari ko nari kontekeranse tuzoshobora tubona n'igihe ariko Imana ibikoze ibi bintu ni Imana ibikoze asante cyane kandi ndabishima Imana ihimbaza kandi dushima Imana kuko uno munsi turi hano kuri iki kibuga tumwakira nk'ababyeyi n'abavandimwe bashyitse iyi famiye yose turabishimiye mwese namwe mwahaserutse k'abanyamakuru Imana ibaheze umugisha twego ndizadutinda mwikorose soko ka umuhungu wawe urumwiteguye gute n'ibyishimo byinshi n'ukuri bikomeye cyane sinawe wenyine ni benshi abavuye muri Amerika na mukuru we ndamuganiriza yatubwire niba ari indirimbo shasha none muzukuru wanje uriya mwana yagiye ari agahinja kabi ariko dore yaruse basi ndishimye cyane kubabona n'ukuri n'ibyishimo byinshi kandi ko numva mu mutima wanje sinababwira asante kuntu merewe nkaba nishimye cyane Imana ishimwe asante Pamudo none mwokwegerana mukatubwira amakuru nk'abiri gusa mumeze neza turabakire kandi Burundi murakoze cyane abantu benshi bagiye bakumenya ku ndirimbo waririmbye ibitangazamana wakoze n'izindi nishe bya bindi byose ndazizi ahubwo ikintu je nshaka gusaba gusa uturirimbireho gusa umunota umwe gusa ariko nuba nk'ibyibuka uravyibuka izo ndabizi ndocibagirwa ni ikintu kiri muri famiye namwe no gucuranga ntabwo cyo tuvamo gucuranga ni ngaho byanyihishe ubu ngubu kabisa byaragoranye tuzi ureba sokuru kuri YouTube indirimbo aza kubita zo mu gitabo ahubwo naje ziriya nizo sigaye gushobora oya turimbe kuri zijya zawe iyihe ni nyinshi album zigera muri 5 hitamwe imwe izigufasha yawe wakoze izigufasha cyane ni ibitangaza nyine tuyatake ibitangaza mana wakoze aturinzi intambara zikomeye ubwo biragiye indirimbo yawe urayibagiwe banzi bari baduhaguruki bari kutuma rimaze kuva mu mutwe indirimbo zawe turazikurusha asante cyane hagataho turakwakiriye wimva gutegura na Petit Frere n'ibyishimo byinshi cyane z'ukuri umunezero wuzuye imitima yacu kubonana nawe cyari igihe kirekire tutari kumwe ndetse n'ababyeyi ariko Imana kuba yongeye kandi kuduhuriza hano n'ibyishimo byinshi tutabona uko tubivuga tunashima Imana yamurinze aho yaciye mu birere bitandukanye ndetse natwe katurinda iyo twavuye twese tukaba duhuriye hano by'ukuri ni ibintu byo gushimira Imana cyane yego ndabashimiye cyane hanyuma turarikira abantu kuzozaga mu rubanza rwa Serugo tuzo mushiriki yego baze kabisa nirwo rwatuzanye karasiko ngwino hano
nirwo rwatuzanye twaje kumushigikira kugira ngo tuzishimane n'abavandimwe bose muri ibi byishimo by'ubukwe. Hasigaye turabararitse mwese, ni kuwa gatandatu w'iki cyumweru turi mu itariki 29 nibwo mariage izoba. Rero abantu mwese muriyegerejwe kugira ngo tuzabane muri ibyo byishimo, kandi ubukwe ni abantu iby'ukuri turabararitse mwese abatura Bujumbura, tuzabane muri ibyo byishimo. Murakoze cyane, Imana ibaheze umugisha. kandi urubanza wa kandi nazibagiwe urubanza ure twitaye kuri mwene data waje urubanza ururarikiramo umuntu ibintu bitatu mbikubwire. Ururarikiramo umuntu kugira ngo agufashe arusengere, arukorere, ubundi kandi mu rubanemo. Nayo makuru turacara abantu kujewe pi nizo. Urubanza ni ukururarikiramo umuntu ibintu bitatu, agufashe agusengere, ubundi arukorere. Kivuze gakurukorera kurumva icyo mbaye mvuga cyane nukurubagamo nyine na presence kaboneka. Nico kintu urubanza uzurarikiramo undi ukukera urubanza twarutangiye tayari tururimo. Ikindi dufite igitaramo ku cyumweru ku mugoroba, ni igitaramo cy'amashimwe kuko twongeye kandi guhura twese. Ni cy'abashonga abashonga dufite igitaramo bakimenye. Rero abantu bose bariyegerejwe kuzabana natwe, ni umugisha kugira ngo twishimane twese dushima Imana. Murakoze cyane. Ndeka mbatumire abashonga, dufite igitaramo dimanche hariya muri kona, turabatumiye aho muzobona uyu mwene data mwana mwamumva yacuranga. Abantu benshi tubaramwumva neza, none muzoba muri kumwe live. Jewe gasi nzocuranga zo mbafata gusa video aho birindwa yaje takindi mvuga. Noneho iwe n'umuhungu wiwe umuriro uzaka, tuzatsumurira muri kona nimbaga naho hazosha situbizi, ariko muzaze mudushigikire, tuzaririmba izi ndirimbo zose mwamwumva, tugiye kuzirepeta tuzibuke neza kugira tuzoziririmbe. Murakoze. Elvis itazira Neymar. Bagutazira Neymar. Ko nkubonye hano waje kugira gute? Naje gutegera umuvandimwe wanje yitwa Aimable Birindwa. Ni umuvandimwe wawe. Nabonye wamwishimiye cyane gose. Wumva gute kumubona kandi yari amaze iminsi yaragusize, ubu wimva gute? Ndaryohewe cyane gose. Nanegereje kumubona cyane. Asante cyane. Tuje kurira Bagirana TV urebe ikiganiro twakoze n'ibindi byinshi n'ibikorwa birindwa byose uzokorera hano hamwe n'abavandimwe biwe, byose uzobibona kuri TV ya Bagirana TV. Asante sana. Urakoze cyane. Urakoze namwe. Yego.